بريس مردان خضر برپرسه لقانه یا پارتیا دموکراتا کردستان لاکر گلمه کای مردان تماتا باش به در چارچوب کمپین هالبجارتان مرومالا پیواتا کر ویره مگوداری کر از دخوازم گوشنی گای که دیم بحثا و پرسیب کی گلو حکمتا وچه یعنی بو قدر پارتی وسه بردام دیگه شکر نکه نوعی دابه برو باجه همو آلیین دنیا سیاسی کل سراست عراق و هرما کردستان جهانه بله زور سپاس کاک هکار زور سپاس بو کردستان 24 بو و درفته دیسان بو تغطیه آهنگامه یا راگهاندن بانگشا هلبجارنت خلا ششیا پارلمان کردستان کو اورو بو هر دو قضایت آکری و بردرش ما دست بکرو دیسان بر بجیرت خو مداین ناسین طبعا سبارت بسیارته و زفریته بو هندک و پارتی هردم خوب خمخور خلک کردستان زانیه آرمانجا پارتی یا ایکی و یا دیماهی اوکو خدمت خلک کردستان بکد پارتی السر آست عراق هردم برگریکاره که سرسخت مافو برجواندیت خلک کردستان بویا پارتی هردم حول دایا بریک جدا جدا کو ریک ندد کو او پیلانت السر ماف دستوریت هرما کردستان دیسان السر کیان دستوری هرما کردستان تینا دارشتن کو جبجنبن سررای کو هردم یعنی ماف جدا جدا تایبات شایسته دارای و زامن کرنا موچو و شایستت موچه خورت هرما کردستان سررای هبونا هندک کمو کردیا بله ادگل هندجی دا پارتی هیچ شیوه کی مساومه یعنی کود تنازل سر ماف دستوریت هرما کردستان نکریا بر هند خلک هرما کردستان وسط زانیکو چند پارتی یا حزبی چند پیگه پارتی یا حزبی چند دنگت پارتی زیده تربن و کرسیت پارتی البغدا زیده تربن هند پیگه هرما کردستان و دیسان پیگه کردا البغدا بهستر بی دیسان سر آست هرما کردستان جی پارتی هردم خدمت خلک کردستان کریه پارتی هر جار و هر کابینه که سیاست کا کو تجی دست کفت و خدمت بو خلک هرما کردستان بردوامی به سیاست خود داد بله دکتور البته پرسکدن جایه اوت تا تبینی کردن همو آلیه که چافدرین روشی جد زان حتی آلیین دنیا سیاسی جی بگمان گواهی دارین ویکنه پارتی برو واجه همو آلیین سیاسی قاعده که جماوری ثابت یهی یعنی قد هفرازو نشیوی تدارونا دن بلکو بردام دیگه شکر ندایه اوه بو چفت گرگیر بله كاك هكار او قاعده جماوريه بارتي بو هندت زفريته وكما اشاره بداي خلق زاني بارتي بو باراستنا مافو برجوانديت خلق كردستان بو بدز و اينانا مافتوا هاتيه دامزراندنو و هردم خباتو قربانيدان به خمتي و چنده كريا بارتي هردم يعني مافو شايستت يت خويت حزبي كرينا قرباني ماف خلق كردستان استحقاق خلک کردستان دیسان وکو مگوت پارتیت هر قناغه کا تمیجویا خدا الدیف بیتویت و قناغه خدمت خلک کردستان کریه و دست کفت بو خلک کردستان بدز و ایناینه بر هندجی یعنی هندی بر خود دینه چند تمن پارتی زیاده تر بید پیگه پارتی دیسان قاعده جماوریا پارتی بهستر بید كواتا امي بحثي هالبجارتين في جارين برلمان العراق بكين تظاني العراق بشي 2003 سیستمک فدرالی پارلمانیه شخوا عراق همو سیستم حکمرانی تاد که تاقی کردن سرکفتی نبوده وگاویجی سرکفتی دینه دناوا پارلمان عراق دا چاوا گلک جاران زورینه سیاسی لدیجی خلکی دن پیکاتن ده پارینه لهر چاوا بید تا چند گرینگه خلک بزانید که پارلمان عراق چون بو پارلمان عراق هبونا کردان بلوکه که پیز دناوا پارلمان عراق دا گلکی گرینگه اكيد وكما قلت يعني كان بيجه كردا البغدا الناف برلمان كردستان الناف دسالات دي دسالات جيبه جيكرني حتى دسالات يا صدانه نجي بيجه كي بهز بيت بيجه كي مكون بيت هند زامنه يعني كو جرنجيا ما في خلك كردستان وديسان ما في دستوريت يت هرما كردستان تينا كرن بحقيقه عراق ام زانين السر اساس سيبنما هاتيه دامزراندن كونوكا او هر سيبنما دروشمه ليستا 275
يا بارتي ديمقراطي كردستان كو أوجي شراكة توازن توازن توافق دیسان سازانه اگر اف هر سه بنمایا بله سازان اگر اف هر سه بنمایا نوكجي العراق به نجيب جيكرن والتزام بدستور همیشه عراق به تكرن بحقيقه العراق دي كبيته قناغه قادي افهموا كيشيت كل عراق دار ريدن رنجا اف كيشه نمينن بس اوا هي يك التزام نكرنا بدستور همیشه عراق همان دمدا كار نكرنا السر فان هر سه برنسيبت كما بحث كركو او برنسيب جينو كدروش مي بارتي ديمقراطي كردستان بر هندجي يعني بوتش بارتي اف هر سه بنمايه كرنا دروش مي تخو چونكو اف بنمايه فاكتور سركي هبونا استقرارنا هبونا آرامينا بو عراق بقشتي وبو هريما كردستان يجي بله البته كرم بحثي عراق بكين بحثي جيريا عراق بكين نافراس عراق بكين تدبيني خليكي بيزاره وكي بيويس ناچنا حتى دنگدانا بريجي رجاكي كيم چو بينا دنگدانه بنمونه کسی که مقتدا صدر بایکوتا هالبجارت ناکرده بیجه او آلین عراق پریوت بن سیستمی سیاسی نه سرکفتی نبونه ج بن برکرنا گاندالیه و کنترل کرنا گروپین چکدارو هجمونا ولاتین دن سر عراق و حتی داویه گلو بیاته ویجاره و تشتکنو بیت کرن و گوارتن بین کرن گلو بله والله ام تمنات كان كو جوهارتن بينا كرن هي بدارم يعني اف هالبجات نت برلمان عراقي جهورينا كي العراق دروز بكتو وكما قلت زيدتر ام بزفرينا السر اساس الدستوري يعني كو التزام بدستوري هميشيه عراقي بهيتا كرن همان دم دا ياسا سرور بيت و دس حالات دست حكومه دابيت الدربي حكومه دس حالات دست ميليشيا دانا بي چونكو راستي تجربه ولاتان اثبات كريا هر ولاتكي كو دس حالات دست ميليشيا دابيان دست وهزا دابي اول دربي ياسا بوينه يعني آينده وولات آينده كي باش نبويا بلكو بويا السبب هندكو آستنجت زورت مظن وحتى قرانكارية مظن الوا ولاتات دروز ببين بر هندي اگر هيزو لانت سياسية عراقي اگر دس حالات عراقي فيتكو آرامي واستقرار بو عراقي بزفري تبا وعراقي آينده كي جيش هبيت ادفيت دس حالات بو دولت بزفري دس حالات بو حكومت بزفري وهيج هيزو لانو وميليشياي كي الدرفي مؤسسات فرمي الدرفي حكومته والدرفي دولته كاريجري نبيت يعني كو دس حالات دستوان نبيت يا الهميا جرينكتر او ادفيت او عبرته التجربه هريما كردستاني ور بجرن وحاول بدن يعني كو بين ازمونه هريما كردستاني وجو هزن بو بغداد چونكو ام بينين زور بوارا ده هريما كردستاني جلك البيش بغداد دايا وبراستيجي اجا متمانه بارتي ديمقراطي كردستان وبليستا 275 بارتي ديمقراطي كردستان بهتدان وبارتي بدرستي شريك بيت الدس حالات عراق دا امشين يعني كو بارتي شيت كو في ازمونه پیشکفتی هرما کردستان بواره آبادان کرنه بواره کهربه چندین بواره دی وگو هزیتا عراق يعني اگر نوكا امتنه سكتري كهربه بكينا نمونه ام همود زانين كل عراق صدان مليار دينار بو سكتري كهربي هاتينا خرج كرن حتى نوكجي الورزه هافين نشين بين 6 ساعات كهربي بو هاولات خدابين بكين بلان بري خوب ديني اف سياسه سركفتي ويا تندرستا حكومتها هريما كردستان تايبت سكتري كهربي دنوكا خريك الهمو كردستان كهرباء 24 ساعتي بو هاولات هريما كردستان تتدابين كرن برهند زور جرينجكو بارتي بهزل بغداد هزبونا بارتي البغداد هم جرانتي كرنا ما في الدستورية هريما كردستان هم برجوان دي عراق يجيبو هندكو اف ازمونه واف تجربه سركفتي هريما كردستان هم الهريما كردستان وجو هزينا بغداد وهمونا وجديه عراقي بله برس دكتور مردان خضر بربسي لقانا هي بارتيا ديمقراطية كردستان الاكري والاكري جلمبو جل سباز دكتور